YouTube ni urubuga rumaze gukundwa hano ku isi hose. Ni ukuvuga ngo turetse gukundwa gusa hari n'abantu barufata nk'aho ari isoko bahahiraho. Usibye isoko bahahiraho, hari nk'abantu bafata nk'aho ariyo soko y'ubuzima bwabo. Ni ukuvuga ko urubuga rwa YouTube rugaburira abantu benshi. Urubuga rwa YouTube rero hari igihe rwashingiwe, hari abarushinze. Ibyo byose nibyo ngiye kukubwira hano mu kiganiro. Iki kiganiro bacyita Invention and Technology. Ni ikiganiro kigufasha kuba warema uniqueness mu kazi kawe. No kuvuga ko iki kiganiro kigufasha kwigira ku byavumbuwe kugira ngo nawe ugire umwihariko mu kazi ukora, kandi ube wavumbura ikintu gisha cyateza imbere kikagirira abandi akamaro. Ikaze mu kiganiro. Njye wumva nitwa The Brown, ni The Brown Entertainment. Niba ushaka kumenya byinshi ujye ukurikira iyi channel bayita The Brown Entertainment. Ikindi ndagusaba nimba ari bwo bwa mbere wagera hano gukanda subscribe, ubundi ukamakinga sure niba wakoze kunzogera kugira ngo n'ibindi biganiro byose ujye urahita ubibona kandi vuba cyane. Ikindi kintu ndagira ngo ujye muri comment wandikemo niba iki kiganiro ari ingenzi cyangwa atari ingenzi. Urubuga rwa YouTube rwashinzwe itariki ya 14 Gashyantare 2005 rwashinzwe n'abantu batatu bakoreraga muri PayPal. Ati iyi PayPal ni iki? Iyi PayPal ni kompanyi ishinzwe kwakira no kohereza amafaranga. Ati ntabwo tuyizi. Iyi ngiyi yabaye icyamamare cyane, dore ko abantu bakora mu company ishinzwe kwakira no kohereza amafaranga. Ni company ya mbere iri international, no kuvuga ko nta hantu idakorera. Rero abantu bashinze urubuga rwa YouTube ni abagabo batatu. Uwa mbere yitwa Chad Hare, uwa kabiri yitwa Stephen Chen, uwa gatatu yitwa Jawed Karim. Aba bose bari bafite inshingano cyangwa se bakoze ibintu bitandukanye hano kuri YouTube kugira ngo tube tuyibona gutya imeze. Iyi YouTube yashinzwe n'aba bagabo batatu, gusa uwitwa Chad Hare yari afite uruhare mu ishusho cyangwa se muri logo iyi YouTube. Uburyo tubona iyi YouTube ishusho yayo, uburyo igaragara iyi application ya YouTube byakozwe n'uyu nguyu witwa Chad Hare, dore ko yari designer, yarashinzwe ibyo gushushanya. Niwe washushanyije iki kirango cya YouTube, aragitunganya neza kigera kwa ruriya rwego tukibonaho. Umuntu wa gatatu yitwa Stephen Chen. Uyu we ni umuhanga cyane kuko yari afite inshingano cyangwa se yagize inshingano yo gukora ibintu bikomeye cyane. Afite uruhare runini mu bwubatsi bwa tekinike bwa YouTube. Ntabwo wabyumva. Uyu nguyu niwe wagize uruhare kugira ngo tube tubona amashusho cyangwa se tuyashire kuri YouTube cyangwa se tuyakurure. Ibyo byose kuba tubona amashusho kuri YouTube byakozwe n'uyu nguyu bita Stephen Chen. Yari umuhanga cyane kubera ko abantu benshi bamufatiraho urugero iyo bagiye gukora ibintu bigiye bitandukanye. Ibaza umuntu wafashe YouTube yari imaze gukorwa akayiha ubushobozi bwo kuba wayireberaho amashusho, ukayishiraho amashusho, ukayidownloadingaho amashusho. Ni ibintu byari bikomeye cyane. Uyu wa gatatu bita Jawed Karim nawe ni umuhanga cyane. Niwe washizeho video ya mbere ayita Me at the Zoo. Ni video ya mbere imaze imyaka 19 kuri YouTube. Ni ukuvuga ko ariyo ya mbere yahageze ishizweho n'umugabo wita Jawed Karim. Ni ukuvuga ko uyu nguyu we yashizeho video mu kugerageza ngo arebe nimba koko YouTube ibyo bayikoreye ari byikora. YouTube ntabwo yakozwe kugira ngo abantu bashireho ibihangano babone amafaranga. YouTube mbere na mbere yakozwe kugira ngo abantu bajye bahanahana ubutumwa binyuze mu mafoto na video bigiye bitandukanye. Urubuga rwa YouTube rwabaye beta itariki ya 23 Mata 2005. Ruza gushirwa neza ku mugaragaro ukuboza mu 2005. Mu ncamake rero YouTube ni umushinga watewe inkunga na PayPal ndetse uza guterwa inkunga na Google.
ubwo Google yateraga inkunga uyu mushinga cyangwa se ubwo Google yaguraga imigabane muri YouTube hari mu mwaka w'ibihumbi 2006 ku mafaranga angana na miliyari 1.65 y'amadolari y'Amerika. Ikindi YouTube ubu ngubu ikurikirwa n'abantu benshi. Abantu bakurikira YouTube buri kwezi ni benshi cyane ku buryo utabyumva. Ni miliyari 2.7 y'abantu batuye isi yose. Naho ibyo ni ibintu byatangajwe n'ubuyobozi bwa YouTube. Abantu bandika ibitabo bashinzwe kugenzura byinshi ibinyamakuru bigiye bitandukanye nko kuri Statista, Data Report n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse no mu bitabo bigiye bitandukanye. Ibyo bavuga ko YouTube ikurikirwa buri kwezi n'abantu bangana na miliyari 2.5 cyangwa se miliyari 2.7 muri uyu mwaka wa 2025. Buri munsi YouTube ikoreshwa na miliyoni 122 by'abantu. Ubwo ikoreshwa n'abo bantu buri munsi. Rero abantu mwibazaga ngo YouTube yakozwe nande, nizere ko amatsiko ashize. Ku bantu mutakoze subscribe mwongere muyikore nkuko nagiye mbibabwiraho. Turavuga muri make YouTube yashinzwe n'abantu abagabo batatu, n'uwitwa Chad Harry, Steven Chen ndetse na Jawed Karimu. Bose bakaba bari bafite inshingano zitandukanye kugira ngo iyi YouTube igere hanze. Wakoze kubana nanjye rero, tuzongere dusubire mu kindi kiganiro. Tuzareba ninde washinze Facebook, dore ko ari rwo rubuga rwa mbere rukurikirwa. YouTube ikaba iya kabiri, no kuvuga ko habanza gukurikirwa Facebook hagakurikiraho YouTube, dore ko ari Facebook yo yaciye agahigo kubera ko ikurikirwa n'abantu benshi cyane, kubera ko nta muntu udakurikira Facebook. Uwo ari we wese agiraho ubumenyi, afite ubumenyi kuri Facebook. Naho YouTube iracazamuka, iracafite abantu twakwita ko ari bakeya ugereranyije na Facebook, Instagram n'izindi mbuga, kubera ko abantu benshi ntago baramenya imikorere ya YouTube. Wakoze kubana nanjye rero, reka tuzahure tureba umuntu wavumbuye Facebook. Tuzongere tubonane muri icyo kiganiro. Ikiganiro cyo bakita Invention and Technology. Iki kiganiro kigufasha kwigira ku byo abandi bavumbuye kugira nawe uvumbura ikintu cyabera ingirakamaro rubanda. Tuzongere dusubire, murakoze nawe utaha. Subscribe ntagire umuntu yibagirwa, comment byaba akarusho, like ntuyibagirwe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nitwa The Brown.